Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu fillah usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jal udzakirukum biqaulillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailina biqaulih qala Allahu azza wa jal ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أدخلني مدخل صدق wa akhrijni mukhraja sidik waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. In mahuli niya mga palanggungan mulya agamasin Allah tabaraka wa ta'ala. Tukbal na to in sa sanglitan sa arta na simpupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala karna siya rin Tuhan mapatutukbalan sin sa sanglitan iwan sin pupudjihan. Sarta pangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan in kita niukatan labi luba amun kita yari halom sin masjid ini makalamod ding ha mga ipon sin Allah tabaraka wa ta'ala amoy in nakarukot halom bigi pangatayan in gawgot pag-iman pamarat saya sarta panauhid hakatunggal sin Allah tabaraka wa ta'ala sarta di maragbos in agama doon haginahawaran sin tiap-tiap hang katawreng kato niya sabkar na mga palanggungan sin akumulya bang indua sifat ini iyari hatiap-tiap ipon sin Allah tabaraka wa ta'ala amun nag-iman siya patuhan Rabbul Alamin sin pag-iman gawgot sarta di magbusagin hawawaran niya yang gawtaan niya in pag-iman niya patuhan niya Rabbul Alamin ang paamutod yaddo in suway hinangon sin tiap-tiap ang katawring kato niyo amun nangako kita bariman patuhan Rabbul Alamin bukon in pangako kita bariman batlaway hadja harilata in pamuong mulong mo in ikaw na marat saya patuhan Rabbul Alamin sa suway dumagbos sa ginhawawaran mo in pag-iman patuhan Rabbul Alamin amo sa rumagbos sa ginhawawaran mo ang gautaan mo indaakan sintuhan nagpapanjari kayo paragbuson mo indaakan sintuhan piyamamarat sayahan mo sab naggulal kawin ikaw amantu billah na marat saya ako hakatunggal sin Allah bangkaw na marat saya katunggal sin Allah di yadto tumupot hadja hakabtangan mo sa suway in kabtangan mo biyaita mo ini ikaw na marat saya pa Allah guayad to ring habigi jantong mo salta iya ang gautaan sin ginhawabaran mo piaragbos mo in pag-iman patuhan mo Rabbul Alamin nabangbiya na hayad to in kaari mo mag-aga mahaaga masintuhan Rabbul Alamin puwasin nag-iman ko pa Allah yang gautaan mo piaragbos mo in pagkamu'min mo patuhan mo Rabbul Alamin nag-amal salih kaw ingata ikaw na yan intiatakamahan sintuhan Rabbul Alamin sing kasanyangan di hadunya labi luwa kasanyangan haadlaw gana iya angot sin ako iwan sin kam iya angot sin katan manusia haliw ko pandunya bang mayan siya sumanyang di hadunya labi luwa sumanyang siya rito hakabuhi haadlaw gana na ingkasanyangan madawhat ta mga palangon ha agama Islam doon dah kagawot sin pamarat saya hakatunggal sin Allah sarta yang gautaan mo piaragbos mo hagin hawaran mo in pag-iman patuhan Rabbul Alamin mataod din ha mga adillah halam sin Quran mahamulya biyangkil sin Tuhan Rabbul Alamin sin amurain dihilan niya kasanyangan dunya akhirat amuna in nasabot sin Allah Ta'ala alladina amanu wa amilus salihat amuin mga sila gawgot na marat saya katunggal sin Allah sartain sila nag-amal salih sila hinang nila in marayaw piag marayaw sin Tuhan Rabbul Alamin piag marayaw sin syara sin Allah Tabaraka wa Ta'ala bang tiawag amal salih suway inyan aun padduman bitikan daing hakakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam order kaniya sin Tuhan niya Rabbul Alamin ama di pagtahon amal salih marayaw piag marayaw sin Tuhan Rabbul Alamin piag marayaw sin agama Islam bukon piag marayaw hadja sin ikaw manusia
Allahu tabaraka wa ta'ala innamayta inya umbat amal salih hangkan na intuhan Rabbul Alamin namayta Al-Quran niya maha mulia parman sintuhan Rabbul Alamin tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin maha barakat in Tuhan mo in nagpapanjari sin kamatay iwan sin kabuhi siyabot diha inin ayat muna mula alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. In Tuhan Rabbul Alamin maha barakat maha basal amo in nagpapanjari sin kamatay iwan sin kabuhi. In maksud long sin Allahu Ta'ala liyabluwakum supaya matandas niya kamu ayyukum ahsanu amala bang hisiurain kanyo in nagparayaw sin kakahinang niya di hadunya. Amo yadto in baita sin Tuhan Rabbul Alamin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala partandasan sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala tusion in tiap-tiap hanggatawin kanyo kitaon sin Allah bang isiureng kanyo in nagparayaw sin hinang niyari hadunya ini. Siyabot diha ini ayyukum ahsanu amala amun hisiw in labi indayaw sin ibadat na hinang niya. Diha ini lang sin mga ulama bang ngurungdungan in parman sin Tuhan Rabbul Alamin wala imyan in Allahu Ta'ala supaya kamu matandas niya isyureng kanyo in nagpataod sin ibadat na hinang niya bukon hataod mga tay manghuda agama Islam sa insyukat sin Allahu Ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala isyureng kanyo in nagparayaw nagpaamo sin ibadat niya patuhan niya Rabbul Alamin minsan pa mataod bang wala nakaamo inyan di datong basan sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Minsan pababano sin ibadat na hinang mo bang innahinang mo yan wala da nakaamo hawitikan kabayaan sin Allah wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam way dalil padduman ng hawaita sin Tuhan Rabbul Alamin hahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di da mabilang ibadat patuhan Rabbul Alamin sa habuok dua ibadat na hinang mo bang inyan aun tinggilan padduman harwa padduman ini kala Allah wa kala Rasul parman sin Tuhan Rabbul Alamin iban sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo pakain mabanus da in mataod da minsan tiyo bang nakaamo roon hapadduman in ibadat da hinang mo amo yan in mahalga patuhan Rabbul Alamin amo yan in tay maon sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala amo yan in tumbasan sin Tuhan Rabbul Alamin ibadat pasanyangun kauriha dunya labiluwa kasanyangan didto haadlaw kana amo yadto mga palangguan ha agama Islam nalaw sin mga ulama in pagtaon ahsanu amala amun labi marayaw in kakahinang suway siya tuminggil harwa parkala ini ikaisa ikhlasun niya suway marayaw in huna mukarna sin pangatayan mo bangkaw timunay sin ibadat in sa kaula-ula hinang mo in pag-ibadat yaon karna mo hungkaw sin karidaan sin Tuhan mo Rabbul Alamin doon tumbasan sin Allahu Ta'ala in ibadat mo halingkat sin niyat halombigi pangatayan mo hinang mo in ibadat karna pangagad hakabayaan sin Allahu Ta'ala huwat kaw harida iban partung basan sin Tuhan Rabbul Alamin amo yadto in pagtawagon ahsanu amala hamuok syarat in suway ikhlas habigi pangatayan bangkaw himinang sin pag-ibadat pa Allah balikan ko hinang mo yan karna sin pagmamuga pa Allah karna sin huwat harida ibang tutumbasan daing hatuhan Rabbul Alamin amo yadto in kabayaan sin Allahu Ta'ala hangkan na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya hakabtangan niya mulia inna Allah la yanduru ila suwarikum
wala ila ajsamikum wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di inallahu tabaraka wa ta'ala umatud limiling halingkat sin ginhawawaran mo, halingkat sin umbang payaw mo, halingkat sin luparagbos mo sa iniaturun sin Allahu tabaraka wa ta'ala amun lingkat sin mukar na huna-huna alam bigi pangatayan mo timunay sin ibadat patuhan da bulalamin wa a'malikum iwan sin dayaw sin kakahinang mo nagagad iwan sin niyat hapangatayan mo karna muhong sin karidaan sin Tuhan da bulalamin. Amuyad to mga palanguan ha agama Islam inlamod ding hama pagtakon ahsanu amala. Hikarwa syarat mga tay manghuda agama Islam mahinang sarayaw-rayaw ibadat sarayaw amal imahinang ta suway in kaunan sin ibadat na hinang mo siya mutaba'ah amo in nakaurul halimpa kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kau tumunay sin ibadat malaingkan biyasin kaari nag-ibadat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singuran sin kasahabatan, singuran sin tabi'in, singuran sin tabi'in, amun Nabi lang in sila ini pagtawagon salapunas salih nakaw na rin kato niyo hapag iman patuhan da bulalamin di sila himihinang sin ibadat malaingkan suway aun dalil tinggilan sin kakahinang nila patuhan da bulalamin. Amuyad to mga bariman in kawayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala kato balikan ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala hasupaya kamu matandas sin Tuhan da bulalamin bangisyuring kanyuriha dunya ini inlawi indayaw sin kakahinang niya ibadat patuhan niya rabulalamin magparayaw kita sin ibadat na to magpaamo kita niyo sin pag-ibadat patuhan da bulalamin kalna bang nakaamo in ibadat pa Allahu tabaraka wa ta'ala amo na yan in tungbasan sin Tuhan da bulalamin sin tungbas di harwahulaan di namayan hadunya labi luwaha adlaw kana kasanyangan tiyata ka masintuhan da bulalamin didto adlaw kana hangkan nalong sin Allah tabaraka wa ta'ala diskusi a'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar parman sintuhan da bulalamin intiyata ka mako suko ha mga ipon ko amun ipon ko nagaamal saleh biyayta sin Allahu tabaraka wa ta'ala intiagamahan ko mga ipon ko nagaamal saleh tiagamahan ko sin kasanyangan didto hadlaw kana hidasyo a'dad tuli ibadiyas salihin lang sin Allah tiagamako ha mga ipon ko nagaamal saleh amuna ing kasanyangan didto hadlaw kana mala aynun ra'ats wala pakikita sin mata wala udunun sami'at wala patyatay wala pakyarukan sin mata sin tainga wala khatara ala qalbi bashar wala panaangan-angan sin pangatayan sin manusia in lingkat sin dirihilan sin Allah tabaraka wa ta'ala sura haadlaw kana tiyaga makandasyo li ibadiyas salihin ha mga ipon ko nagaamal salih long sin Allahu tabaraka wa ta'ala manunjukin mga tay manghuda agama Islam tuwi in pag-amal salih inyan mahinang sababan hikadawhat mo sin kasanyangan mo dunya labi luwaha adlaw akhirat balikan ko in hinang marayaw tuwi in ini sababan hikadawhat mo sin kasanyangan dunya labi luwaha adlaw akhirat hangkan nabiyayta sin Allah ta'ala Al-Quran mahamul liya adlaw akhirat inbayta sin Tuhan da bulalamin ha mga sila tausuga udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun sud na kamo pasura niyo bima kuntum ta'lamun sabab sining kaaunan niyo sin waktu harunya pa kamo nagparayaw kamo sin ibadat niyo patuhan niyo Rabbul Alamin amurain tiyatagamahan sin Allah kasanyangan dunya akhirat amurain mga ipon niya nag-amal saleh matarang malanu masawain dalil nabasata ayat sin Allah tabaraka wa ta'ala
iwan hasab dasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batoy in kasanyangan madawhat suwairain ikaw gawgot in pag-iiman pa Allah sarta nagaamal salih kau di manjari nag-iiman ka pa Allah Ta'ala sa nanghinagin hadya ko habay di kau mabinsor din halingkuran mo hari kau magtaat harakan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala pilahad jamano siya nangakubar iman sa di mahigin halingkuran hayya ala salah hayya ala falah di mag-asip sin partawagan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala sa naggugulal mabaya sumanyang di hadunya labi luwa mabaya sumanyang hadlaw akhirat ingaton sing kita niyo suway paglugtuan inunukatan mabaya mo daw haton karyawan maglugto kau paghulas sangsahan mo di hadunya damikyan mabaya ka magkarayahan, mabaya ka sumanyang, paglugto ka, bukon ka magtugtog, tumakadhadya ka, mahulog in rejiki, maon pagkukulangan mo, suwayra ka maganggawta. Amo yan, indaakan sin Allahu Ta'ala kato niyo. Aun sababan sin katan, madawhat in kasanyangan dunya labiluba, haadlaw akhirat, damikyan imbayta sin Tuhan Rabbul Alamin, man amila salihan min dakarin aw unsa, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun palman sintuhan Rabbul Alamin manunjogi dalil hakabtangan habis sara na baita tasin bagurayaon in baita sin Allah Tabaraka wa Ta'ala isyusyu in nag-amal saleh isyusyu naghinang marayaw nagtaat haraakan sin Allah limayu haliangan sin Allah amo yan pagtangon amal saleh daing namayan habang sa usog iban bangsa babae long sin Tuhan Rabbul Alamin wa huwa mu'min hal in siya gawgot in pag-iman pa Allah hanggang siya nag-amal saleh karna sin pamarat sa Tuhan Rabbul Alamin uning baita sin Allah Ta'ala palanuhyiyannahu hayatan tayyiba dihilan na mo siya kabuhi masanyang Tuhan Rabbul Alamin na mayta dihilan na mo siya kabuhi masanyang longsin mga ulama in pagtagon sa adariha ini ay saadatun fid darain kasanyangan harwahulan di namayan hadunya sampai pa adlaw kana in kasanyangan di hadunya sin mga bariman bukon suway ko magkarayahan bukon suway sumantukin alta patasim biwungan mo bukon sa masanyang in pangatayan mo rida in pangatayan mo hari indiin na parbahagian yan ughara kay musintuhan mo Rabbul Alamin al-kana'atu kanjun la yafna long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagtagon kanaa amun mamarahin na in pangatayan mo hari indiin na parsukuan yan ughara kay musin Allah di hadunya amo yan in pangalta gosih di na yan magkaubos-ubos kasanyangan hirhil kay musin Tuhan Rabbul Alamin arapon bang in kaaunan mo nakalando tabya yaon in kalakakan hapangalta haparhiyasan dunya akon wayroon na halihan bang mayan sumanyang di hadunya magkarayahan sa di niya ramadawhat in kasanyangan on mga manusia way na halihan hapaglag kabuhianan sa ipagkansuban sin alta dihil ka na sin Allah Ta'ala invite sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin mga sila nakalando tabya yaun in ka larakan hapangalta long sin Nabi man tamya abil mal pakaannama yakul wala yasba amuin mga tao nakalando in suwak alta hibin na in pag-agama di na makatuloy sindakan sin Allah Ta'ala karna sin Nabi sin parhiyasan dunya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaannama yakul wala yasba biya sa kaula-ula kimaon sa wala dakian suban unoin ka pa iddahan sin kimaon kaw mataod ka kaon mo sa wala dakian suban amo yadto mga tay manghuda agama Islam imbayta sin mga sila pukaha bayta sin mga fasirun sin in kasanyangan hirihil sin Allah Ta'ala habar iman di hadunya amo nain sawasain pangatayan mamarahi
indi na yanughara kana sin Allah tabaraka wa taala, nagtatag-ipon pa Allah, nagsasarang sukol pa Allah taala, hatiap-tiap siulagan alta rijiki yanughara kana sin Allah, matiu mataod nagsusukor pa Tuhan niya Rabbul Alamin, wala kalulupahan in Tuhan Rabbul Alamin, naganughara kaniya sin gadis pabarapan nikmat di halaw man sin dunya ini, demikian kasanyangan haadlaw kana amo na ipapaghulaon siya sin Allah tabaraka wa taala, halam sin jannatul firdaus, habayta sin Tuhan Rabbul Alamin, ubos niya siyabutin ayat, qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatin khashi'un walladina hum anil lagwi mu'ridun walladina hum lidzakati fa'ilun, sampai pinapusan ayat siyabot sin Allah tan tutuod nakadawhat sin paruntungan in mga bariman, hinda siya bariman amuin mga sila halom sambahayang iwan kabuha pa Tuhan Rabbul Alamin, sarta imaanib din ha mga kabdangan lukat laming, nagtutunay sin zakat nila, sampai pahinapusan ayat ammal ibadat na hinangsin nila pa Tuhan Rabbul Alamin, inapusan sin ayat ulaika humul warithun, sila na yadtuin mga tao na kawaris, uring kawarisan nila ya Allah, alladina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, nakawaris sila sin jannatul firdaus hum fiha khalidun, in sila kakkal salama-lama halauman sin surga tiyata kamasin Allahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ballagha risala wa adda al amana wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al yaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla, udzakirukum biqaulillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailina biqauli qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, kama barakta ala wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma waj'alna ya Allah minal mutahabbina fillah wal mutamassikina bi awamirik wattiba'i sunnati nabiyyik wa sinabi nawahi. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ala salatikum yarhamkumullah. Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis salah qad qamatis salah. Allahu akbar
سووا استقيموا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة ولا تختلفوا أصابني أصابكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Allahu la ilaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.